Элбэх олоо Ивановтар жекерген тыа хаайсбаты министерстибетиттен көмөй булан киен куон желенер бага саналары локка кирер кеме букелле. 9-2 квадратный метр еннях жыяга билигин түмүктүр үлелер бараллар. Та коллога боллагана булрын айын тутулуу да. Ол иннеттен жекерген колора буона хил материал кахамып бучабы. Живиден туттабы темит. Халаймана каханан булрын колора же хиттибитти ханамы же туттуп. Телгега күйөк төлөн ситиме уот көз келен турар. Онон быйыл саңа желергер кыстыр булааннахтар. Суунарга суерген ал кос барына дылах терилинен качылыбыт. Казби диток бәтә манны уребеннах болар. Аны колора сыга ваканада бит. Монтажны өлетиге. Онна өче установка та колора. Ити утун халангалара, тымны уту халангалара, сосын оны кей бутуллары бит. Онтан нехиле келин өттүгөр Михайловтар жекерген бу көстөр тупсага желерин туттан кирбиттере бэхис сыллара. Же парега тиккетен чугун 2 жыл кыгыныттан кастоо сететерете марайдан тутулдан хыян майыттан хагалан тутан наябыга туттан кирбиппит. Ки олорорун тукары керега тардыгар биремени сүйер үлени чапчетер толкуйдаах. Ол курдук олохирде билинен уграстырын ал терилинен быйыл кыгын ихеруга кыхалганы көрсүбетилер. Tahaman bәтер біп. Аты мусудың күдігі болар. Тоқтағаны тоқтат дестері ванны өгіттік. Кенттикке күнбүгүн ага сүүс бүйөн төт нехленелях. 2 саңыры yoğun участактар тырыланнар. Аңардас кенники 5 сылга 30 сыл саңа же туттан кирбититтен сүрбек кете толору хатчылылах. Маны теңер уккужелери не белем улак кардагын остолор. Онан кайда жекке хайыстакка үйлө көстөр күйер. Менлек кенгил тутсар. Онтон жон күнняга түбүгө чепчир. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Юэбилүү.